akhe ngitsho so njengoba singanayo idate akhe ngithi specifically silinda ubaba akukhiphe ezimnyama ngitsho bese makaceda ukuhlubula njengoba uma ngikuzwile manje ngendlela webeke ngakhona lalela mama ne ngifuna ukuthi singayenzi ibe yide angitsheli bakwamthweni kuphela ngithi ngikhuluma nabakwa makuwa bonke mama control okay yeah njengoba ubaba kose ayokhipha inzilo acede ke ngiyibekile ngathi isokana nando likhona liyazi ukuthi nayo lizokubambeka it's a must bomalumakhe laba abakhona yes into le ukuthi izobamba ukuthi ibe sifundo nathi siyafunda lokho kwenzekako ukuthi thina njengoba kingamfanisela isokana ngakusokana njengoba ubona ukuthi amaphutha ayenze abantu abadala mte nathi sizama ukuthi sivalele kungasenzeki into njengale sikulungise niyayibona njengoba sithule ukuthi bakamakhuwa mina ngithize kibo nangijukile ngithi bakamakhuwa into eniyenzileko ayithomi ngani akusimhlolo hayi ukuthi mhlambe nibazondile ngithwile nekuthomeni iyenzeka ukudosa dosana kuba khona bekodwa igcine nikulungisile ngomlomo niyayibona so njengoba sesicedile ngisho ukuthi sokulinda ubaba akhiphe inzilo bese bazokubuyela gudi ngamanye amagama sithi ukuthi ningathi ngoba kuchayile nani niziphosele ngapha nithani sagadangi ngapha kwamthweni kuthi ukuthi mdeni hlale namkelike ngapha kwasesenu mayeke nakho kokugcina ke engifuna ukuthi sikhulume ngakho ke njengoba umasikalele ubaba akhona aphila bekodwa nabantwana bakhona mayeke impampiri zona zifikile zikhona na nibanikelile bakwa zonke ama originali okay nizitholile bakwa sorry ama original ama ID nama text yes watholile ne DA ngingathi ngiyalithukwanyana ngilela lokuclaima lela ngiphi yokuclaima elinye basinikele lona usinikele umama ngathina sithi sokuclaim bathi i-photo i-copy ngabuya nganaka nginikela ngathi mama sithi sokuclaima bathi i-copy mara ngithena kangikhipha lela anginikele lona ngalibona is the same iyafana i-copy yakhona i-original yakhona angazi ukuthi i-original leya or i-copy leya anginikele lona again na okay uma yeah mama mnikeze copy original yonke into okay so akekho mhlambe nase ngiyivala kokugcina okhona mhlambe obhalise ugogo or mhlambe olindo khunye kwakagogo mhlambe orokoloda ugogo kusale khona la umkhulu naye ngoba sele umkhulu sele yedwa mhlambe ukhona oclaimileko khunye asibeni open ukhona oclaimileko phela bakhona babhalisile ugogo mhlambe ukhona ikhuluma nodwa phela nisangichazela ngisamfuna yabakhona khoni ukhuluma ukuthi urehe uphumelele ngeqodezo ngoba bakubuyisile ukhulumele ekhari zingakini zingakuwe mina ngibukhona yeah iziko lalunzi ubaba lo wangapha yeah ubaba ungene ekhaya okay abadodana ngiyeba wa bantwana bamamali okay asitshela umama yeah sibethi incwadi ukuthi umama ungiyeli nanoma sezifike lada ngoba akisho besifuna ukuthi zifike sikwazi ukuthi sikhele mafanele sekunandaba ngoba sifikile yeah okay no siyathokoza kusho ukuthi nakunjalo ukuthi umndeni ubumbeneke sewuyimbomba akekho mhlamba umunye usazokhomba umunye ngomuno uthi wena enza ngikuzile umbuzo ngisho ningizwile ngithize mhlambe ukhona ufuna mhlambe ama-copy or anything athi noma nami ngingambhalisa ugogo ngifuna nami ngithathe incwadi ngizise lapha kunandi nangikhona ababuyele ngakuye bakhulume naye bamtshela ukuthi mani kungihelebhe nami ngizakuza ngihelebhe lapha nalapha mhlawumbe ukhona or nizamtshela ngesiphila kasiphiling mhlawumbe kuthi ukuthi akekho mbhalisi baba ke ngikuze yeah
asitshwele bakwamthweni kuphela sitshwele bekhaba omkhulu nangabe ukuthi ukhona uthi ahlangane nokholi then abaphi copy then bakwazi ukulungisa nabo laba bambhalisile asithi ukuthi siyakhethulula angazi mhlambe nimzwa ke tlo bua mo go lena ke sa le meeting ke tlo le founela no ke tlo bua go lena no ke a okay malume siyathola ya no yes ke tlo go lena ke a feta mo kona ke tropa ke mo meeting ke a sala na khalebe akhamba uklema afaka isandla nangakholiwe la kuphuma kuye ya nangabe mhlambe akekho ngicabanga ukuthi isivumelano leso sivumelana ngaso ngizokubuya phasi ngisidraft and then bekodi ngiyatsho ukuthi esayidini lethu siyathokoza mangabe umndeni usadosa ngenyanda yinye akekho umuntu onamacubi ngiba ukuthi mama ngicela ukuthi wehlise umoya nawe mama yehlisa umoya nibe inyanda yinye ngiyathokoza mina ukuthi niziswenyile nzila zange nithi asizi lapha ngoba kwenzekalani ngiba ukuthi nibe niyimbumba qhubekani nakusasa nibuyeni nanisele nizokuhlubula umkhulu nibuye nithi nomkhulu siyakuthola umkhulu uzozenza imfanelo nisoka 900 mina esayidini lami ukhona mhlawumbe ongathanda uku-eda phezulu kwenkulumo esele ngiyithwini ngoba mina sengiyakhamba njengoba nibona sebangifonela sengiyakhamba ukhona mhlawumbe ongathanda uku-eda enkulumeni lesele ngiyikhulumile asikhiphele ungaphakathi singathi mase sikhambileko uthola ukuthi omunye ukhona ungaphakathi sele sibuya ngokhunye no ukhona abayiphungwetha kancane eda mkhulu ngithe mina bawamakwa ufana nangakwethu umkhulu babelethu umolele kodwa ngimbiza ubaba hayi umkhulu abe ngimbiza ubaba uzenjiwa kubalwa noma wangirara nje naba ngangakhambeni mina ngoba yinto baba ideyitile ukuthi uzoyi ngizoyi-escalata after basele ngizonithumela sitsho nginenomboro zami kwanje angikhoni ukuthi singakhipha idate ngenxa yokuthi sisalinde ukuthi ubaba ahlubule ya nakaceda ukuhlubula nami ngizokunanda ngibakhumbuza ngithi hayi mani ya ngiyacabanga izwakele sikhona ya kukhona engingathanda ukuphawula baba Mthweni kuhlelekile okay ungakhuluma angazi ukuthi ngivumelekile ukuthi ngikhulume ungakhuluma momalume nabokhari zonibaba yanirapela namhlanje yanirapela namhlanje nasuka njengoba sihlukana la yanirapela angifuni sikhambe sokhombana ngemino ngaphandle sikhombana sithi loya uthini ngoba i-platform singele ukuthi asikhulumeni sakhuluma sazwana kodwa mina ngithanda ukuthi ngikhulume nanje kuhle mina angifuneki la mara ngoba ngathi nangifika kona kwenza into leya ngangikhona so ngiba ukuthi nje net nasiphakama nje singakhombana ngemino singakhombana ngemino asiphetheni kube kuhle and then abakhamba bazokhamba kuhle sivuleni indlela ukuthi indlela zethu zizokuba rehe mara nasokhamba sikhombene ngemino ayikho into zokulunga magama mahle lawo ya nina siba ukusho ukuthi nize njengobana kade nibona umakho khaya mara nakaba nikhambela futhi siyaba unandenize kaka senizobona ingane nasithi emunomoya uphasa ukhuluma wena la ukhona uhlukumezekile uvule isifuba sakho 100 nalapha sekheni akwamnakwethu kusekheni finish Ekungeni uyawazi ngingamlahle. Nani mbeke lapha ningalamlahle. Uma kuyakhulunya gema kahle esikhulu. Niyabuye nizokhuluma. Nanoma nathi nama ngihlali la. Ngihlala kude mara ngizokwenza ukuthi zona ngizo ngizomhlola umalume. Ngangithola isikhathi ngizomhlola. Nithi umuntu ngesikhethu uyaphahlela. Na ufikela unemadlana khari ngokuthenga imthonjana ungise ummanke umthoko. Mina kwethu. Uyamhlawulela manginasi ithi yenyama ngizophayo. Uyangizwa manje? Ngiyakuzwa. okay ngicabanga ukuthi seyiphelile bakamakuwa
Kyaleboga. Yeah, ngiyathokoza. No, okay. Sicabanga ukuthi sivalile angisho. Yeah. No siyathokoza singa hlukana okuningi nizakusala nikulungisa nimndeni ukuphuye. Angisho. Yeah, no mina ngiyathokoza. Yeah, I know sesicedile ngokunjalo ke. Siyabonga. Okay, ungakhuluma mama. Yeah. Okay. Ngikhipha phakathi. Yabona manje ngikhiphe yona. Yeah. Mina lo lelo. Okay. Ufike ngisikhoza. Ufike ngamthatha la umntwana. Yeah. Athi uyabona angisakho. Yeah. Yes. Levosimete khona la. Ngamcela kubaba bakathi siba akwasiboleke sike siyoza. Athi umuntu uyake bathi sike siyoza sibone ukuthi uMaribo ubanjani. Since ngithaya baba 7 months kuze uyashonile 7. Bebangafoni ibe nobaba kakhe. Bebangenzi ngomhlola bebangenzi next. Ngifuna ukhipha maphakathi. Bangilimazi. Okay. Uthi mina ngihlala mina ngihlala eMabhoko. Uphendula uma ngihlala eMabhoko. Umani ngihlala ngapha. Next door. Manje uyabela kusePitori kulala ePitori. Unabentwana lapho. Abantu labo bavalelene igate. Ngizothi bavalelene igate. Ungamalungu ukuthi kubangwane nakhasasi bangwane lesingayikhuluma asiyazi bangwane. Ungamalungu uyagula. Ungamalungu akakhulumi ukuthi mkhalibo kazi ngiphathekile. Akatshela abantwana ukuthi mkhalibo kazi wena abantwana kazi ngiphathekile abantwana umkhalibo ngafika. Bathi ungamalungu basho uyagula. Abazi abumani. Usesi uyafika. Ngazi wamfonela wathini uweza ukuthi uyagula. Mina ngayizwa bangicela ukuthi umkamalume usesibhedlela ePitori. Ukuthi basho umkamalume uyagula uthethwe ngunomusa. Sengiyizwi lapho sengiyabafonela ngomalume. Malume niyazi ukuthi umkamalume uyagula umkamalume usesibhedlela. Abomalume bathi asazi. Sikathela. Okay fine amfonele abuye umkamalume obuse ngulapho. Ngimfonela umkamalume ngifonela yena umkamalume. Umkamalume uvuke njalo. Awalesana lokho ngiyatotototo. Ngelanga 3 days ngifonela umali. Ngithi umkamalume ubuye. Athi umkamalume lo yamana akasire. Ngimbona khaba ngamaboda abambelela ngamaboda so. Akasire. Mara bangezi bazongitshela ukuthi umkamalume wenza njani. Usesi afonele umngani nomakhe robo kwakhangaza afonele usesi eze nakafika la atshele umalume bathi nabatshela umalume engundala ngusesi lo athi wena mkhulu uneqomo ngithabana nethi njenganje ekhambe yokuthatha ikomo leyo uyoyithengisa uthatha imali leyo uyokulaphisa ugogo. Asiyazi thina singindrini wakwachini indaba leyo. Sesiyizwa seyikhamba. Yangizwa. So mina imistake abayenzileyo engibasola ngayo ukuthi beze bafike la. Bangayika kwamanje. Bathi kazi phela nihlezi nje unjena nje. Asiyazi thina indaba ukuthi umkamalume yakho. Thina siyike emoyeni ukuthi umkamalume yakho. Okay. Nabo makhelwana abayazi vela kunambro wazi. Itranda nasibambile la. Okay. Ngobana benza mistake ngithi esithe alivali drug. No, that's why it has cool. Niyazi ngibona ngathi nasila naso songena lapho yokuthoma sidose enye into bengivalile yazi Ngisho kwethu mina yazi jamani kancane bomba niyakhumbula jamani kancane kenilalele uyazi lokho mhlambe nangithi jamani kancane ngapha esayidini jamani kancane niyakhumbula lesikhathi lesangithi asivuleni isifuba ngayinikeza iplatform mara bese nasele nginikeza le platform leyo kuthi kunala kufikelela khona sele siyivala yonke imoya sele sithulisana ukuthi konke kwenzekile mayena sele sithulisene sicidile sesiyivala kuthoma lokho kusibisela ekuthomeni ukuthi
uyayibona nginikeza ngamithuba uyabona ngithi yile nto bengiyibawa ngitsho ukuthi ngiba ukuthi singathina sesiphuma la uthola ukuthi khona ekuseleleko mara nje ngendlela esele kuvela ngakhona kuvela sele siphumile sele sikhipha okujabulisayo ukuthi nje sesenza ukuthula mara nje mama ngiyayizwisisa ngiba ukuthi nasingayithoma sayikhuluma iyo sithathile ngalonke mara mina ebengiba ngimi manje ngathi thina sesingenamvalisano